Lijepi pozdrav svima iz Gradske knjižnice Zadar. Danas je s nama u društvu Sara Stručić, zadarska autorica, pa i više od 10-ak slikovnica, evo, koje su i ovdje izložene. Rado su čitane i posuđivane ovdje na našem dječjem odjelu. Pa eto, kako ste krenuli s tim, kako ste započeli, s obzirom da zapravo ste pravnica, jel tako? Tako je, ja sam pravnica po struci. A kako sam započela? Pa evo, kad me to neko pita, ja stvarno ne znam reći. Nema sad nekog načina, sad ću ja pisat. Suprug je taj koji je stalno nekako nešto naslućivao da u meni ima i on je, ajde piši nešto. Moj prvi odgovor je bio, ali ja nemam mašte, o čemu da ja pišem, mislim, ne znam. I onda, kad mi se rodila treća kćer, odnosno treće dijete, pošto nije baš bila neka velika spavalica, dugo smo je uspavljivali, u tim trenucima njenog uspavljivanja je jednostavno meni u glavi napravio neki klik. I krenule su priče i odjednom su se krenule stvarati neke ideje. I onda sam ja to probala staviti na papir i tako je nastala prva. Onda, ajde idemo vidjeti, je li slučajnost. Pa je došla druga ideja, pa je nastala druga priča. I tako je, stvarno nekako sve išlo spontano. I u trenu kad sam to pokazala suprugu, on je rekao, eto dobro, sad idemo napraviti slikovnicu od toga. I onda se zakotrljala cijela stvar. Pronašli smo ilustratoricu, onda smo tražili tiskaru i eto, kroz nekih, pa ja bih rekla 8 do 9 mjeseci su od prvotnih priča na papiru slikovnice bile u mojim rukama. Eto, stvarno, sasvim spontano, bez plana, jednostavno je išlo nekako, eto. Znam da je možda, teško pitanje, ali kad bi morali izdvojiti jednu koja vam je najdraža od, do sad objavljenih, koja bi to bila? Svaka je po nečem posebna meni. Recimo, Bojažljiva sova je možda najposebnija jer je jednostavno prva. Znači, ona je bila ta koja mi je dala neku vjeru da možda mogu, stvarno to što je suprug vjerovao da mogu, pokazala da ipak ima tu nečeg. Mm-hmm. Eto, sve vaše slikovnice, još jednom ću reći, stvarno su rado čitane, posuđivane, jako su zapravo zanimljive, edukativne pa i humoristične, ali evo u ovo vrijeme božićno pa i zimsko odabrali smo ove dvije slikovnice, znači Božićnu potragu i Snježnu priču mame medvjedice, koju smo čitali djeci u dječjem vrtiću Sunce, područni objekt Duga. Pa su djeca nakon samog čitanja imala potrebu i dati svoje komentare, ali i postaviti pitanja. Koju želite učiti? Ovu. Ajmo, Božićnu potragu. Ja sam to već vidio. Da bi svijet naš bio bolji, pomoći treba svima u nevolji. Čiča miča, gotova je i ova priča. Dobro, mene zanima sada, jeste li vi smislili pitanja? Ne, sorry. Zašto u priči nije pita? Draga Mija, hvala ti na ovom pitanju, jako je zanimljivo. Pitu svi volimo, ali tako? Pa pite nema iz razloga što baka nije imala vremena. Sjećaš se u priči da su morali tražiti Toma cijelu noć i skoro pa eto, nisu stigli ni darove podijeliti. Tako da, nažalost, ove godine su bez pite, ali bitno je da su svi zajedno na kraju i da su sretni, jel tako? Pa, hoćeš nam reći kako se ti zoveš? Eva. Eva, bravo, lijepo ime. Jer ti imaš pitanje za tetu Saru koja nam je napisala ove lijepe slikovnice? Da. Reci. Kako je uspjela to napisati i da su baš dobre te priče? Znači, jako su ti se svidjele? Da. Odlično, hvala. Draga Eva, hvala ti. Jako mi je drago da ti se svidjele priče. A kako sam to uspjela napisati? Pa ne znam, evo, imam 3 vesele dječice kući i oni su
nekakva moja inspiracija, tako da kroz igru i pjevanje naše po kući jednostavno se stvaraju neke idejice u mojoj glavi i onda ja to napišem, imam jednu super tetu koja to lijepo nacrta i onda vi dobijete svoje pričice. Evo, hoćeš nam ti reći kako se ti zoveš? Lara. Lara, super. Lara, jel ti imaš pitanje za tetu Saru? Da. Želiš pridržati mikrofon? Izvoli. Kako je uspjela te ideje dobiti? Lara, hvala ti puno na ovom pitanju. Pa ja bih rekla da je najzaslužnija za sve ideje moja mala Judita, to je moja curica, najmlađa, koja nije baš kao beba voljela spavat i onda sam ja, dok sam čekala da ona zaspe, smišljala priče i njoj pričala nešto i tako su eto nastale sve ove slikovnice. Hoćeš nam ti reći kako se zoveš? Tonči. Tonči. Koliko ti Tonči imaš godina? 5,5. 5,5 godina. Veliki dečko. Hoćeš ti postaviti neko pitanje teti Sari? Da čujemo. Kad je napisala ove priče? Kad je napisala ove priče? Tonči, hvala i tebi na pitanju. Priče sam napisala prošle godine prve. Znači prvih 5 slikovnica je napisano prošle godine, a ove godine na ljeto sam napisala sljedećih 5 i sada na zimu još jednu ovu božićnu 6. 6, da. Hoćeš nam ti reći kako se zoveš? Mirta, koje lijepo ime. A reci ti Mirta, koliko ti imaš godina? 5,5. 5,5 isto. Jel ti želiš pridržati mikrofon? Evo izvoli i možeš postaviti pitanje teti Sari. Kako je to sve spojila? Draga Mirta, ti imaš jedno super pitanje. Knjige se spoje, to nisam radila ja, knjige su spojili jedni ljudi u Zagrebu, u tiskari, znači ja sam ih napisala, teta Neira ih je nacrtala i onda smo sve to lijepo poslali u Zagreb i oni su imali nekakve velike strojeve s kojima su to sve stavili na papir i uvezali i onda smo dobili ovako super knjigicu. Hoćeš nam ti reći kako se zoveš? Loleta. Loreta, odlično. A koliko ti imaš godina? 3 godine. Jel ovako? 3, bravo. A Loreta, jel ti imaš neko pitanje za tetu Saru? Imaš, da čujemo. Evo, teta Sara, nas zanima zašto ste baš odabrali glavne likove ovdje medvjediće u ovoj priči? Zašto su odabrani medvjedići? Pa sve su moje životinje možda malo drugačije od klasičnih životinja koje se javljaju u slikovnicama, pa sam rekla ajde neka u jednoj budu i medvjedići. Evo izvoli mikrofon i hoćeš nam reći kako se zoveš? Josip. Josip, odlično. Josipe, koliko imaš godina? 5. 5 godina. Da. A jel ti imaš pitanje za tetu Saru? Može, da čujemo. Kako ona sve te slike napravila? Ilustracije ili slike, kako to zoveš, nisam napravila ja. Imam moju dragu prijateljicu Neiru, koja je jako voli crtat i jako dobro crta. Ona sve to lijepo na papiru prvo nacrta, onda prebaci u kompjuter i onda dobijemo sve ove divne sličice. Sara, puno vam hvala što ste nam bili gost, hvala vam na ovom ugodnom druženju i eto, ako imate neku zanimljivu poruku za našu dječicu. Hvala vama prvo što ste me pozvali. Draga djeco, vama najviše hvala što čitate moje priče, što vam se sviđaju moje priče. Čitajte svašta i puno jer priče i mašta će vas odvesti u svakakav svijet. Budite dobri, slušajte mamu i tatu i vidimo se drugi puta. Bok!